Аумығыз қайырлы сағатта мұқтарам милләттәштәр эфирда башқұрттар тапшыуы. Программаны әдірләусі жади түркім есімінен студиялағыды Рафиқ Ахмачин сәлемлей. Башта темалар тұрғында қытқаса. Совхоздың аттары бар ені, племенной аттар, шул аттарды совхоз біткәс қатып аларға болдық енді. Баймақ ішқуары агротуризм яқылы. Өзі біз башқұрт балаларды қазақша оқытмайық, башқұрт тілінде оқытайық деп, шул өзі біз яққа қайттық енді. Қайғы районы яштары ауыл тұрмышын хайлай. Ұлдақта біздің тірхәк башқұрттарының ауылдары тағыла барады. Силәбі өлкәһінің тірхәк қабилеһі башқұрттар ауылы. Ноғайдар мен әйбәт яшайды. Башқалар айтаны біз шул яқтан келгендік те әйдәнек айталар енді башқа ирана келген. Әстрахан башқұрттары менен танышабыз. Көне Құралда агротуризм, Башқұртстан хөкүмәте республикала туризмді үхтіруді құплайым. Башқа өлкөлерден, сетелдерден қонақтар елі бейту, халықтың ялын ойыштыру үшін бәдделі шарттар бар. Ләкин әр кім бұл ішке тұтынырға баднат етмей. Бұл ехеттен Сибай қалағында ешеусі Фәнис Кәримов көптерге үлгі болырлық. Улы туризмдің үдінсәліклі юнәліші агротуризмді үхтіруге үділішін ендірі. Баймақ районының Мостай ауылында қасандары 400-ләгән йорт өс мәсет булган. Халық алтын сығары урынниктарында эшләгән, тормыш гөрләп торган. Кыйммәтле металл сығары туктау менән авылда беткән. Халкы төрле ергә таралган. Авыл рәсми документларда 1927 елда юкка сыккан дип таныла. Мен үдем ошо яктан егете булайм. Әхмәр авылы егете, туган авылым Әхмәр авылы инде. Сыгышым ошо якта үткәнмен, ошо якта яшәрем. Хәзер Сибай қалағында яшәйм инде. Туган як һәр вакыт тарта авылга кайткан хайын эс боша инде, авылдар баягы бөтә яшьтәр сәт дигән шикелле инде. Мостай авылында туып үскәндәр үзләренең йорт урынының кайда икәнлеген оныта барып, нигездәр үлән менән капланган мәлдә эшкуар Фәнис үз эшен асу хакында уйлай. Башкорт рухлы егет агротуризмда хайлай. Быга тиклем Италия, Франция, Испания, Греция күк Европа илләрендә таралган был юнәлештә Башкортстанда ла үстерергә шарттары бар дип исәпләй ул. Бу вакыт глава әйткән агро бизнес асырга булдык инде. Ну, яйтырга инде килеп, что бездән башкортларның тарихын ошында күтәрергә, юлаһын күтәрергә инде булдык инде. Шулай дип, менен үземдән бизнес турында инде баягы агро бизнес турында инде аттарды, үземдән башка аттарын күтәрәм диемдә, шуны үземдән халыкка, авылдашларга шунда эш бирәм дием, эш орыны бирәм дием. Урындагы Ирәндек совхозының хәле бик яхшы булмай ул мәлдә. Йырдарда йырланып риваятләрдә һөйләнгән башкорт тукымлы аттар хуҗалыкта һәм халыкта бик ат калган була. Фәнис эштә таза тукымлы йылкы сатып алудан башлай. Шулай дип уйлап йөрүмдә, совхоздың аттары бар иде, племенной аттар, шул аттарды совхоз беткәс сатып алырга булдык инде. Район картаһынан югалган авыл урынында өр-яңа авылга нигез халына. Бүген Мостай авылында агастан өр-яңа өс йорт тирмә барлыкка килгән. Кунактар да хәзер өзелмәй бунан. Былтыр өйләр эшләп, һавынсаларга көтүчеләргә өйләр эшләм дә инде. Шунда үземдән авылдашларга эш биреп, һавынсаларга эш биреп яшәргә булдык инде. Тирмә куеп, бер тирмә куйдым инде, 200 тирмә куеп, шунда килеп туристлар инде килеп тирмәлә яшәгәннәр дип уйлыйм инде, үземсә. Башкорт халкының милли исемлектәре арасында тәүге урында кымыз тора. Уны эшләү серләре бу аттар буена үзгәрмәй. Башка илләрдә уны yetiştirергә тырышалар да үзебездәгегә yetмәй тиешкуар. Менә безнең алда башкорттан племенный аттары тора инде, башкорт аттарының кымызы бик тәмле. Ошо аттарды Англия менән Францияга аттарды сатып алып, үзләрендә кымыз эштәп дип уйлаганнар иде, хөт һавып кымыз эштәп. Улардан кирип сыккан, сөнки безнең Башкортстанда менә үзебезнең бесән кавыл кылган бесәнә кирәк. Именно кылган бесән генә кымыз бәрәкәтлерәк була. Күңеле матурның эше лә матур. Эшкуарның эше артык зур акса килтермәһәләр, республикала агротуризмда үстерүдә уның әһәмияте зур.
Кендик қаны тамған ер үтәлі қадірлі шулы. Зур қалалар оңайлы тұрмыш шарттары башқа мөмкинліктері менен ылықтырып тұрғала, ауылда қалырға тілеусі ештер бар әлі. Улар да заманса матур етіп дүния күті. Келеһі язмабыз туған негіден құрытмай, ауылда төпленген егет қыздарыбыз турасында. Рәдис Юмадилов бәхет эзләп ситкә сығып китмәгән. Егет туған ауылында эшен дә тапкан, бынамын тигән йортта һала башлаган. Гордта барып, ярты ел эшләп карадым, струпочек булып, квартирада эштә авырак, бөтә зарплата квартирага китә. Шуннан бик әйбәт таныш бай бар, Юмадилов Илдар, Кургаш авылыннан. Ул миңа шулай кәңәш бирде. Хөҗҗөй дип, газель алып эштә дип. Миңа аның кәңәшен тыңдап, ике генә без газель белән кайтып Уфанан, аны кайтып итмәне ватылды. Авылга кайтып хөҗҗәй баштадым инде. Ул 4нче ел район үзәгенә һөт ташый. Авылдашлары теләп яшь эшкуар менән хезмәттәшлек итә. Катыны Римала иренең авылда яшәү теләгенә каршы төшмәгән. Ризамын аның белән авылда яшәргә. Ул тырыш, мин ышанам аңа, безне карай алыр дип. Главный һаулык бирһен, тазалык бирһен. Куркмаһындар авылда яшәргә, әгәр дә тырыш булһалар, ялкау булмаһалар, авылда яшәп була инде. Рәдистең атаһы Казакъстанда туһа ла ата-бабаларының туган төягендә яшәүде хуп күреп, бунан 10 ел элек бында кайткан. Өзебез башкорт балаларды казакча укытмайык, башкорт телендә укытайык дип, шул өзебез якка кайттык инде. Төп сәбәбебез кайтуыбызның шул булды безнең. Өзебезнең туганнарыбыз Башкирияла бит инде. Шул якка, шулай дип, шундый немен кайтып яшәнек. Яшәп алып киттек. Яшәп кайтканда бизгә үкенмәйбез. Зур һәм тату гаиләлә беркемдә кулга ушарып ултырмай. Хезмәт ветераны икәнгә йетеп барган Ризван бабай да хуҗалыкта алыштыргыһыз ярдәмчы. Ул һәр яисә беш алып үстерә, мал туарга күз кулак. Гаилә хуҗалыгында 5 баш һыер, аттар бар. Хуҗабикә һөт ризыкларын үз машинаһында Силәбе өлкәһенең вак калаларына сыгарып ата. Гомумән, иске Мөхәммәд халкына тырышлык хас. Сәламәт тәндә сәламәт рух дип Мөхәммәдтәр һуңгы вакытта ком волейболы менән кызыксына башлаган. Бәләкәйдән авылда бик популярный булды бұл спорт. Бәләкәйдән агайларга карап без үстек. И шул бәләкәйдән сынығып, шул бит миңа охшагас, мин шул бит буенча кирип киттем физкультура техникумга, Сальтамасский. И унан специалист булып сыгып, авылда школа алынгас, авылга эшкә кайтырга туры килде. Быел Башкортостандың төньяк көнчыгыш төбәгендә ком волейболы буенча ярыштар узгарыла башлауга тәвәл 15 ел. Юбилей чемпионатында 90 команда катнашкан. Укучылар һәм өлкәннәр арасында майдан хуҗалары алдыңдылыкты бирмәй. Икенче елга улар ком волейболын республика кимәленә сыгарырга ниятләнә. Гомумән укучылар спорт менән әүдем шөгыльләнә. Милли көрәштә бәйгене хайлаусылар да бар. Мәктәптәге тагы бер горурлыгы уның милли юнәлештә эшләүе. Башкорт теле һәм әдәбияты туган якта өйрәнү дәресләрендә ерле мөхиткә, әйле кабиләһенә аеруча игътибар бүленә. Менә ошо киемдер барыгы безнең әйле ыруына хас. Без уларда этнография музеенда ла булгайнык. Һуңынан китапхананан китаптан алып та карап, шул формала һуңынан уллар менән кәңәшләшеп тә шул формала тектердек. Авылыбызда шундый бер тегенче кыз яшәй. Кайсандыр ул Златоуст фабрикаһында эшләгән, тегенче ул инде хәзер 20 ел бездә килен. Yerine yetkirip tegip işlep birdi. Hem uşu keyimlerde keyip bizim okusular Respublika konkurslarında sığış yahanı Başkırtıstan anneleri konkursunda ikinci orunga layık bulduk. Укучыларга был костюмдар бихисап республика конкурстарында еңеү килтерә. Урындагы легенда риваятләргә нигезләнгән тарихи шәхестәр язмышын сагылдырган сыгыштар халык күңеленә хуш килә тиюлар. Ысынлап та горурланырлыгы бар Мөхәммәдтәргә. Кара һакалды лаулар бит 1739 елда ак киезгә күтәргән. Кара һакал халыкка мөрәҗәгать итеп сыккыз, иске Мөхәммәдтән ерак түгел, олы йыйын үткәрәләр. Олы йыйынга был хәзерге менә Төньяк Көнчыгыш районнарында яшәүче башкортлар йыела, типтердәр килә, мишәрләрдә катнаша. Олы йыйында менә ошо кара һакалдың күтәреп сыккан темаһын, сакыруын халык хуплап каршы ала һәм менә ошонда уны рәсми рәвештә Беляктың халкы йыелып хан итеп игълан итәләр инде.
Бында урта яшьтәгеләр, өлкәндәр дә сәламәт яшәү яклы. Улар күрше авылдардагы тиҫтерҙәре менән төрлө спорт уйындары буйынса ярыштар үткәрә, ваҡыттарын файдалы уҙғара. Ауылда эш юҡ тиһәләр дә, Мөхәммәт йүнселдәре юнен табып донъя көтә. Йорт һалыусыларҙа йылдан-йыл арта. Һуңғы йылдарҙа тотош яңы урам барлыҡҡа килгән. Тирә-яҡта ауылдар бөткәндә, мәктәптәр ябылғанда Мөхәммәттә яңы урам барлыҡҡа килеүе уның яҡты киләсәгенә ишара. Башҡорттың терһәк ҡәбиләһе элек киң ерҙәрҙе биләргән. Хәҙерге заман картаһында уларҙың тарихи биләмәләре бүгенге Свердловск өлкәһенең көньяғына тура килә. Әле унда терһәктәрҙең Түбән Һырға, ягъни Нижнесергинский районында бер генә ауылы тороп ҡалған. Арҡайҙы терһәк тип тә йөрөтә халыҡ. Терһәктәрҙең башҡа варithтары бүген Силәбе өлкәһенең Ҡоншаҡ районында йәшәй. Килеп сығышы буйынса терһәктәр, күрше Һеңрән, Бәкәтин ҡәбиләләре кеүек төркиләшкән уғырҙарҙың варithтары һанала. Ҡоншаҡ районының төньяҡ көнсығышында иң сиге мына терһәк башҡорттарынан Ғашир, Алифҡул, Мәхмүт ауылы, шунан яҡында беҙҙең Күмкүл ауылы бар, и Иҡсан ауылы бар. Мына былар барыһы ла терһәк башҡорттарына инәләр инде. Ул ауылдарҙа ла шундай уҡ эш яғы юҡ, но һәр кем үҙенең тормошон үҙ хужалығы менән көн күреп яталар. Беҙҙең ата-бабаларҙың ерҙәре әле Свердлов өлкәһенең өлкәһенә барып сығалар инде был яҡтан. Ул яҡта беҙҙең терһәк башҡорттарының ауылдары тағы ла бар әле. Менә был Сүкер ауылы, Һеңрән ауылы ул яҡта, Синара йылғаһы буйҙарында. 16-17 быуаттарда терһәктәр Чусова йылғаһының үрге ағымында көн итә. Терһәк оло сула булған. Был осорда улар Һалйоғот ҡәбиләһенең көслө тәьҫиренә эләгә. Терһәктәрҙең артабанғы яҙмышы Себер ханлығы менән бәйләнгән. Беҙ тарихи документтар да ҡарап, был ауылдарҙың 18-нсе быуаттар уртаһында барлыҡҡа килгән ул документтар Шадринский архивында инде. Бына был ауылдарҙан хәҙер Ғашир, Алифҡул, Мәхмүт ауылдары ҡалған. Элегерәк, күберәк ине был ауылдар. Уларҙың һаны кәмене. Мәсәй ауылы бар ине бөттө, Байбусҡар ауылы. Иҫке Мәсәй был ауылдар бөттөләр инде 60-нчы йылдарҙа. Хәҙергә был ауылдарҙа, был ҡалған ауылдарҙа беҙҙең өс ауылда бөтә башҡорттар йәшәй тик. Ул ауылдарҙың халыҡтары күстеләр беҙҙең ауылға, күрше ауылдарға күстеләр. 20-нсе быуат башында халыҡтан ерҙәрҙе тартып алып, күмәк хужалыҡта йәшәргә мәжбүр иткәйнеләр. Бөгөн күмәк хужалыҡтар тарҡалып, крәҫтиән тағы ла үҙ хәстәре, үҙ хәсрәте менән яңғыҙ тороп ҡалды. Эре инвесторҙар ерҙең уңдырышлылығы бөткәнсе ерҙең майын һыға, ерҙе тәләфләй. Ғүмер баҡый ерҙә йәшәгән ябай халыҡ ер пайҙары менән ни эшләргә белмәй. Ҡоншаҡ ауылдарын да урап үтмәне ул хәлдәр. 60-нчы йылдарҙа кескәй ауылдарҙы бөтөрҙөләр шуның арҡаһында. Беҙҙең ауылда урта мәктәп бар. Балалар һаны күп түгел. Шулай да ла әлегә тиктем урта мәктәп эшләп тора. Башҡорт телен уҡыталар. Балалар тырыш. Бында йәштәрҙең күбе Челябинскиға йөрөп эшләйҙәр инде. Ауылда эштәр бөттө, ауыл ерендә. Һәр кем үҙенең хужалығынан. Ололар күберәк бында ҡалған, йәшерәктәр киткән, хәлләнгән. Шулай да ла ауыл йәшәп ята. Клуб бар, сельский совет бар бында, ФАП бар. Шундай эш булмау ағарамаҫтан, йәштәрҙең тырыштары әләһмән малсылыҡман булып, ер эшемән булып, донъя көтөп, балалар үҫтерергә тырышып яталар. Терһәк ҡәбиләле ауылдар бик аҙ һанлы булһа ла, уларда йәшәгән халыҡ үҙенең этник сығышын таный. Ауылдар араһындағы туғанлыҡ ептәрен дә улар аныҡ күҙаллай. Башҡа башҡорт ҡәбиләләре араһында үҙ йөҙөн, асылын юғалтмай йәшәүҙәре менән улар ихтирамға лайыҡ.
Бүті дүния башкорттары құрылтайы ұйыштырылғандан ұн халқыбыз вәкілдері ешеген 100-ден ашу төбекте оның тәу ұйышмалары тіркелді. Милләттәштәребіздің ер шарының бар қидғаларына таралып ұлтырғаны асықланды. Біздің хабарсылар Әстрахан қалаға башкорттары менен асырашты. Әстрахандағы башкорттардың ханы анық кына билдәле булмаһалы һәм милли оешмага берләшмәһәлә улар бында байтак. Газиз Баязитов Волга буендағы қалала 1986 елда төпләнгән. Башкорттар мында килдә ул вакытта мында Астраханьда ондай һөнәрләр юк иде. Училищелар менен идар шундай институт, нефтехимия мында юк иде инде. Основной Башкирия әйбәтен иде. Грозный, Башкирия, Оренбург шул яктан. И шуңа бөтен ердән сакырып алдылар. Шул кайда булган ердән специалистлар, һөнәрле кешеләр сакырып алдылар монда инде. И шуларды газовый комплекска заводты төземләр, шулар пускай итәргә, шунда эшләргә инде. И шунда эшләп калдык дип атала инде әле. И нык күпләр монда комплекста башкортлар. Газиз Баязитов Гафури районы Сәйит Баба авылы, катыны Кушнаренко районы Шәриб Акбаш авылыннан. Вакытлы сагына киргә уйлаган идек. Тура килгән шулай инде турып карарга дөньялар булып китте. Хана сыерлар бит инде, үз белән инде еллар булды. Шуннан монда калдык инде. Монда балалар үсте. Үсеттеләр инде хәзер уже үз һөнәрләрен эшләйләр. Астрахань миңа икенче не булды, туган җир дип атала, ничек атала инде белмәйм. Шуның ма инде. Бу барыбер туган җиргә тарта, кайтаһа килә. Башкорттар борын Волганы Идель дип атаган. Волга тамагында Әстрахан нугайдарының берничә авылы бар. Нугайдар этник сыгышы буенча башкорттарга якын халык. Нагайцы являются одним из наиболее древних этносов в связи с тем, что пришли они сюда еще в эпоху Золотоордынскую. И можно сказать, что именно нагайцы являются автохтонным населением Нижнего Поволжья вот в этом контексте. Помимо, конечно, потомков домонгольского населения, которое населяло дельту и пойму Волги, вошло в состав астраханских татар. Нугайдар менә әйбәт яшәйбез. Башкалар әйтә, без шул яктан килгән дип тә әйтәләр инде. Башкириядан килгән Улар білмейм, көп елдер енді ту Кавказдан келдік те, ту Башкирияқтан, ту Қазақстаннан келдік дейлер. Мына менің бірге шайын дегітар Нугайлар тегелінде башқұрт ес башқұрт енді. Башқұрттар менен Әстрахан Нугайдар арасында бик көп оқшашлыктар бар. Уларды тарихтың ортақ биттәре берләштерә. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең менән Skype бәйләнештә Украинаның Кырым автономиялы республикаһы. Нәзирә Нафиқова Севастопольдә Рәсәй тимер юлы хезмәтендә эшләгән вакытында төпләнә. Нисә ел ситтә яшәһә лә Башкортстанның телен онытмаган. Украина башкортларының иҗтимагый тормышында әүдем катнаша. Һаумыгыз Нәзирә апай. Һез кайһы яктарда туганһыгыз? Туган илем Туиш, Әбзелил районы, Байым сельсоветы, бик матур гына елга бар Кызыл дигән. Шул Кызыл буенда 7 яшькә хәттем мин үттем. Туиш авылында. Башкортса укыныгызмы? Башкорт мәктәбе булманы бит инде. И элек бит башкортмы, татармы, казакмы без бит арымдаманык, без бөтәле бергә булдык. Бәрбез дә, русса укынык инде. Башкортстан менән әле нинди бәйләнештәр бар? Сәйемден кустаһы булды Хизаметдинов. Уның кызы бар Фирдаус Гыйлметдиновның, Гыйлметдин апаның кызы. Фирдаус Уфала яшәй. Без бергә нитәбез инде шылтырашабыз телефон белән. Фирдаус бик тә матур кеше, күкрәге белән матур. Ул бетәбез дә бергә йырга тырыша һәр вакытта. Фирдаус миңа менә шу китапты бүләк итте. Вот шу китапты карап мин нитеп үземә башкорт киемен үзем кулым белән үзем тиктем. Матур буласакта инде битәһендә мин китап белән карап тегеп утырдым. Украинала милләттәшләребез күпме? Севастопольдә эргәһендә башкортлар бар, күп дип әйтә алмыйм, бар инде. Без особенно Ялта белән, Симферополь белән нитәм катнашабыз. Сабантуй һәр ел Сабантуйда без Севастопольдә бер иң матур yerендә
Максим дачасында үткәрәбез. Һәр вакытта кунакка сакырабыз, кунактар килә. Чуваштар да килә, татарлар, Крым татарлары да килә. Вот Ялтадан особенно Доларис килә, Урайсы семьяһы белән, бөтен компания белән. Севастополдә бездә инде бар кеше, без сорашабыз. Вот хәзер Алла бирһә, Курбан байрамын үтерәбез. Сит ердә лә башкорт икәнлегегезне танытып яшәйһегезме? Сит якка сыккан кешегә хәдәктә улай инде, шунда инде башкорт исемнәрен, фамилияһын инде бөтәһелә эшләгән ердә рус бөтә ердә. Миңа әле рус исемнәре кушарга ниттеләр, тырыштылар. Надя дип әйттеләр, Зина дип әйттеләр, әллә дип әйттеләр. Мин берәүгә лә әйтмәм, ышанмам. Мин бөтәһенә әйттем. Мин Назира, мин башкорт. Мин башкорт икәнне мин әйтмәйм. Стесняться алмайм. Мин битемдә лә башкорт, йөрәгемдә лә башкорт. Бер көнне без йылышабыз, һәр вакытта йылышабыз инде Севастополдә. Бер урыныбыз бар бездән. Шунда бер эстон миңа килеп, мине кусаклап, мине белән танышып, һөйләшеп әйтте. Ул, оказывается, Салават Юлаевтан булган последний көндәрендә шунда яшәп үскән инде, Эстониялы. Улардан авыл инде, хәзер поселок городской дип әйтте инде. Унда памятнигі тора Салават Юлаевга. Бөтәһелә, һәр вакытта аны нитәләр, хөрмәтләйдәр, карайдар. Бик тә ул мине шат алды. Туган халкыгызга нинди теләктәр әйтер инегез? Башкорт телен онмагыз, башкорт икәнен оны тоже онытмагыз. Бит туган илдәр якта илдәрелә тәмле, һауларлы тәмле. Особенно башкорт еләге бигрәк тә сакыра бирәк тамны. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Безнең менән Skype элемтәлә Украинаның Крым автономиялы республикаһы булды. Интернет селтәрендә безнең тапшыруны www.tvhadagharba.ru адресы буенча карарга мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-7392. Skype элемтә адресы Башкорттар Хадык ТВ. Теләк тәкъдимдәрегез әле экранда күренгән электрон адрес буенча кабул ителә. Тапшыру әлегә тамам. Хау булыгыз, дөньяны башкортса карагыз.